akamtoa mwanake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amina. Amen. Amen. Yohana 3:16 havuze ngo kuko Imana yakunze. Yohana 3:16 imesema kama vile Mungu aliupenda. Ijambo rya mbere harimo gukunda, harimo urukundo. Neno la kwanza kuna upendo. Ijambo rya kabiri harimo gutanga. Neno la pili kuna kutoa. Ijambo rya gatatu harimo kwizera. Neno la tatu kuna uaminifu. Nayo niyo magambo atatu ari muri ico gice. Hayo ndiyo maneno matatu ambayo yako kwa hiyo sura. Niyo nabashije kuvuga nkuko nawe wohaguruka wovuga ibindi. Hayo ndiyo ametaka kuzungumzia kama vile pia unaweza kuzungumzia. Hayo magambo kwa atatu. Maneno hayo kama alivyo tatu. Sinza kuvuga gutanga. Hata zungumzia juu ya kutoa. Ahubwo byenda no bikoraho. Lakini ataguzia kidogo. Kandi sinza kuvuga no kwizera. Na hata atasema juu ya imani. Byenda no gukoraho kugira ngo icirwa cumvikane neza. Hata ataguzia ile topic ile uweze kushika vizuri. Butindeho cyane. Lakini neno ambalo atakawia sana juu yake. Jambo ryitwa urukundo. Ni neno ambalo linazungumzia upendo. Amen. Hallelujah. Urukundo. Upendo. Urukundo. Upendo. Urukundo. Upendo. Urukundo. Upendo. Urukundo. Upendo. Imana cyangwa se urukundo ama upendo mu buzima busanzwe bwa muntu. Kwa maisha ya kawaida ya mtu, umwana aravuka agakura. Mtoto uzaliwa na anakuwa. Yagera igihe cyo kurya, akifika wakati wa kula, agakunda amata, anapenda maziwa, akanga yogurt. Anachukia yogurt. Agakunda inyama, anapenda nyama, akanga isombe. Anachukia sombe. Kandi na tena iwe yeye binafsi uwo mubaza ikibimutera, ukimuuliza sababu ambayo inamfanya hivyo, ashobora kutagusobanurira impamvu yabyo. Anaweza kosa kukufafanulia sababu yake. Ariko kubera ko ari ikintu kiri muri we, lakini kwa sababu ni kitu kilichoko ndani yake, kiremanwe nawe, ambacho kimeumbwa pamoja naye, nico kimugize, ndicho kitu ambacho kimemfanya ishi. Ico kintu ico kimuhitiramo, kitu hicho kila ambacho kinamchagulia, ico ari bukunde, ndicho atapenda, nico ari bwange, na tena ndicho atachukia kingine. Urukundo, upendo nao ni ikintu kiremanwa n'umuntu, ni kitu ambacho kinaumbwa pamoja na nafsi ya mtu. Amen. Amen. Igihe kiza kigero kamuza gusa wahura n'umuntu kama umvura mukunzi. Wakati unafika ukipatana na mtu unajisi kwamba umempenda, hamjazungumza naye, ariko kumvura mukunzi, lakini unahisi tu umempenda. Hao nigeze gukora, kuna mahali ambapo alifanya kazi, abagabo baza bapakurura imodoka. Kulikuwa na wanaume ambao walikuwa wanatoa mchanga kwa gari. Kumwe ndamukunda numva, lakini akapenda moja wao, numva ngeze ku rwego rwanyu, na kajisi ni kwamba amefika refu ya mwisho, na tena hakuwa angemwambia. Amen. Amen. Ariko ngerageza kwerekana ibimenyetso byomwereka yuko mukunda, lakini akajaribu kumwonyesha ishara. Igihe cyo kurya, wakati wa kula, akaba ari we ndebera mbere, inakuwa yeye ndiye anapakulia wa kwanza. Igihe hagiza kantu gaturuka bonetse, kukiwa na kitu yoyote mzuri imepatikana, akaba ari we gashiramwo mbere, inakuwa yeye ndiye wa kwanza anapokea, kwa sababu alikuwa amempenda. Nao twari duhuriye, hakuna mahali ambapo alikuwa anambatania, twatandukaniye, hapo ndipo aliachania. Sinazi n'izina ryiwe, hata ajui jina lake, ariko kubera ko ari ikintu kiza cyamakija mu muntu, lakini kwa sababu ni kitu kinaingia ndani ya mtu, mukunda, inamfanya apende. Ico cyonyine kikwereka icuri bukunde, ndicho peke yake kinakuonyesha kila ambacho unapenda na kingine ambacho utachukia. Uko niko umuntu aremwe, hivyo ndivyo mtu ameumbwa. Amen. Amen. Imana nayo, Mungu naye yicaye imaze gukora ibintu byose, ilipoketi baada ya kufanya kila kitu. Usomye ukuntu yatangiye kurema ibintu byose, ukisoma mwanzo wa kuumba kila kitu, iraza igeraho ikora, iravuga ati, ikaje kafika wakati wa kusema, bino bintu nubwo nabiremye, mambo haya hata kama nimeyaumba, ariko hari ikintu kibura, lakini kuna kitu kinakosa. Kandemu umuntu, wacha nikamuumbe mtu, mushire hano hantu, nimuweke mahali hapa, ategeke bino bintu, yeye ndiye ataongoza mambo haya, azabane na bino bintu, yeye ataishi na vitu hivi. Imana mu mugambi w'ubumana, Mungu kwa malengo ya umungu, ikunda umuntu, ikampenda mtu, ariko biviriye mu bwenge no mu bitekerezo, lakini kuanzia kwa fikra na hekima ya Mungu, irangize irabikora, iramurema, baadaye ikafanya na ikamuumba, imushira mu ngozi ya Edeni, ikamweka katika Edeni, iramubwira ati bino bintu byose, ikamwambia mambo haya yote kwa rukundo rw'Imana, kwa sababu ya upendo wa Mungu ndabiguhaye, nimekupa, uzorya, utakula, uzamwa, utakunywa, uzabana n'inzoka, utaishi pamoja na nyoka, uzabana n'intare, utaishi pamoja na simba, urukundo nagukunze, kwa sababu ya upendo niliyokupenda. Ibi bintu byose ndacho bizagutunga, mambo haya yote hakuna kitu kitakufanya, ila tu wewe uhawe ububasha n'ubushobozi, umepewa uwezo bwo kubitegeka, wa kuziongoza. Semene, amen. Haleluya. Uhawe ububasha n'ubushobozi, umepewa uwezo na mamlaka bwo kubitegeka, ya kuiongoza na kuyaamuru, kubera ko
nagukunze Kwa maneno mengine, kwa sababu mimi nilikupenda, ugize kimwe. nimekufanya hili. Amen. Haleluya. Reka nse nugiye kucanyuma, Wacha niingia ya munyuma kwanza, ndibuze kugaruka. mtarudi. Iyo urukundo rumaze kuba, Upendo kisha kuwa, hari ikintu gishobora gutuma rukonja, kuna kitu inaweza fanya iwache. hari ikintu gishobora gutuma rwa rukundo ruta umwimerere waro, Kuna kitu inaweza fanya ile upendo hari ikintu ipoteze. gishobora gutuma rwa rukundo rutagifite ya nshusho. Kuna kitu inaweza toa sura ya ile upendo wa kwanza. Amen. Amen. Umuntu amaze gucumura, Mtu baada ya kufanya Biblia dhambi, yarambwiye ngo mbere na mbere Biblia inaniambia hariho jambo, kulikuwepo na neno, kandi jambo na tena huyo neno yahoranye ni Imana. alikuwepo na Mungu, Jambo na tena neno huyo niwe Mana. yeye binafsi ndiye aliyekuwa Mungu. Jambo tuza Na tuvuga tena neno huyo ambao niwe tunazungumzia Mana. ndiye Mungu. Muyandi Kwa magambo, maneno mengine, mbere ya byose kwanza mbele ya kila hariho kitu Imana, kulikuwepo na Mungu, kandi Imana na tena Mungu niwe huyo yahaye umuntu ijambo, ndiye aliyepea mtu huyo kandi neno, jambo na tena hilo niwe neno rukundo. ndiye upendo. Tiwotandukanya ijambo n'urukundo, Hauwezi tenganisha neno na upendo, Kizokunda. haiwezekani, kubera ko ni ikintu kimwe. kwa sababu ni kitu moja. Ibintu zose Mambo haya yote ngo byaremwe yaliumbwa na jambo, yaliumbwa na neno, byaremwe na rukundo. yote yaliumbwa na upendo. Rukundo niwo waremye bya bintu byose. Upendo ndiye aliumba hayo mambo yote. Amen. Amen. Semene amen. Amen. Rukundo, Upendo, jambo ry'Imana. neno la Mungu. Niwe Mana. Huyo ndiye Mungu. Mbere yuko turemwa, Kabla tuumbewe twari muri rukundo, tulikuwa ndani ya upendo, twarangiza tukaba no muri jambo. na baadaye tulikuwa ndani ya neno. Gufata jambo cyangwa kumfata ukankura muri jambo, Ukinichukua unitoe ndani ya neno, ikituma ntandukana na jambo, inanifanya nitengane pamoja na neno. ni cyaha. Hicho kitu ni Kandi dhambi, cyaha na tena dhambi. tikiza gituma ukunda, Dhambi haiwezi kufanya ahubwo upendo, icyaha kiza gituma ugira ubugome. ila tu dhambi la kufanya kuwe na ubaya. Murabona uko umusaraba uba umeze, Mnaona vile msalaba ulivyo, iki giti gihagaze kama vile mtu umesimama, nico gisobanura ubusabane bw'Imana n'abantu. inamaanisha uhusiano wa Mungu na watu. Iki kindi gitambitse Hii nayo ambayo inaenda hivi, naco gisobanura ubusabane bw'abantu n'abandi. nayo inamaanisha uhusiano wa watu na wengine. Rero igihe umuntu atagisabanye n'undi, Kumaanisha wakati mtu ana uhusiano na ngo aba mwingine, yavuye kuri jambo. ni kumaanisha ametoka kwa neno. Uyu jambo niwe uhuza Imana n'umuntu. Huyu neno ndiye anaunganisha mtu na Mungu. Jambo Huyu neno niwe umpuza n'Imana je. ndiye ananipatanisha na Mungu mimi Yarangiza binafsi. amara kuba muri njewe, Baadaye akiwa ndani yangu, cyangwa se rukundo uri muri jewe, ama upendo akiwa ndani yangu, agatuma nkunda Aimable. ananifanya nipende mchungaji. Yarangiza kongera kandi akampuza na gasore. Baadaye ananipendanisha na mwingine Yarangiza pia. akaduhuriza hamwe muri rukundo. Alafu anatuunganisha pamoja ndani ya upendo. Rukundo rukagira umusaraba wa Kristo. Alafu upendo huo unakuwa na msalaba wa Kristo, ambayo msalaba wa Kristo nuwo ni uzucungura umuntu. huo ndio unakomboa Muyandi mtu. magambo urukundo, Kwa maneno mengine, upendo kundi Imana n'abantu, ambao unapenda Mungu na nibwo watu, ruza rugukura mu rupfu, ndiyo upendo unakutoa katika yarangiza kifo rukakwinjiza mu bugingo. na inakuingiza katika uhai. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Neno la Mungu limetuambia kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kama vile Mungu aliupenda waliokuwa iyo ulimwengu, itanga umwana wayo ndiyo ikamfanya atoe mwana wake wa binafsi, kugira ngo umwizera wese ili yeyote amwaminie arimbuka, asiangamie, ahubwo bali ahabwe ubugingo awe na uzima wa milele. buhoraho. Awe na uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Ijambo rukundo, Kumaanisha neno uyu upendo, rukundo watanze umwana wiwe, upendo ambaye alitoa mwana wake urukundo ni pekee. uzukomanga mu mitima, Upendo ndiye anabisha ndani ya yarangiza mioyo, agasohoramwo ubugome bwari burimo, alafu anatoa ubaya uliomo, akavuga ngo guhera none na anasema kwanza siku wowe leo, ganire wewe binafsi huyemwo ubugome bwari buri muri wowe, nimekutoa ubaya ndani yako kugira ngo uhuze n'uyu nguyu. ili uweze kupatanisha na ndugu yako. Kuvuga ngo ijambo cyangwa se urukundo Ni kumaanisha neno ama uhuza upendo, w'abantu yeye ndiye muhusiano wa watu n'Imana. na Mungu. Amen. Amen. Iyo gukunda Imana kuri muri wowe, Kama kupenda Mungu kwa ndani yako, gukunda musabzi n'ibiroroshe. kupenda mwenzako ni rahisi. Iyo rukundo ari muri jewe, Ikiwa upendo wako ndani yangu, nanumva nkunze musabzi, kupenda jirani ni rahisi.
iyo urukundo ruri muri njewe, ikiwa upendo uko ndani iyo yangu, umusabye akoze icyaha azamubabarira, mtu akifanya dhambi namsamehe, amubabarira kubera ko mfite urukundo. namsamehe kwa sababu nina upendo. kandi iyo muri wowe hatabamwo urukundo, Na tena ndani yako kama hakuna upendo, ntibizokunda. kupenda mtu haiwezekani. Nukuvuga ngo iyo udatewe kuri uyu nguyu, Ni kumaanisha kama hujakumbana na ukunda huyu, umuntu ntibizokunda, kupenda mtu kubera haiwezekani, ko nta shingiro bifite, kwa maana hakuna nta mwanzo reme inayo, bifite, ntaho bihagaze. kwa sababu hakuna mali Izo inaanzia za bindi iko. baza barangiza bakavuga ngo ni indyari, Ndipo vile inasema wewe ni munafiki, ni kumaanisha wewe ni mnafiki, uri indyari. ni kumaanisha wewe ni mnafiki. Yeme, uyu mwaka tureke uburyari, Kweli mwaka huu tuache unafiki, uyu mwaka tureke uburyari, mwaka huu tuache unafiki, uyu mwaka dukundane, mwaka huu tupendane, uyu mwaka dukundane, mwaka huu tupendane, uyu mwaka dukunde bagenzi bacu, mwaka huu tupende majirani uyu zetu, mwaka dukunda abagore bacu, mwaka huu tupende mabibi uyu zetu, mwaka dukunda abakobwa bacu, mwaka huu mpende uyu binti mwaka zenu, dukunda abagabo bacu, mwaka huu mpende bwana uyu zenu, mwaka dukunda abakristo bacu, mwaka huu mpende wa Kristo uyu wenu, mwaka dukunde abaturanyi bacu, mwaka huu tupende uyu majirani, mwaka dukunde itorero. mwaka huu tupende kanisa. Amen. Amen. Uyu ni umwaka wo gukunda, Huu ni mwaka wa kupenda, iki ni igihe cy'urukundo, huu ni wakati wa upendo, ariko nanone lakini tena ruba rufite aho ruteye, inayo mali inaanzia, kubera ko ntirwoza rudahagaze kuri jambo. kwa maana haiwezi kuja kama kandi haijasimamia jambo yarambwiye neno. ngo jambo niwe rukundo, Na tena neno liliniambia kwamba neno kandi ndiyo rukundo upendo, niwe Mana. na tena upendo ndiyo Mungu. Dukundane. Tupendane. Nimba hari uwakugiriye nabi, Kama kuna yote aliyokukosea, umukunde. umpende. Rimwe na rimwe, Wakati mwingine. amen, Amen. urukundo ruza rukurwamwo n'abantu bagufiteho imbaraga. Upendo unatolewa na watu waliokuwa na nguvu zako. Iyo watsikamiye umuntu, Ikiwa umejiwekea kwa mtu mwingine, azagukuramo mtu huyo anaweza kutoa, urukundo. anakutoa upendo. Satani iyo yagutsikamiye, Shetani akiwa amekuangamiza, azagukuramo urukundo rw'Imana. anatoa upendo ndani yako. kandi yakuyemo urukundo w'Imana, Na tena akitoa upendo wa Mungu, yosigamwo jambo w'Imana, haezi wacha neno la Mungu, yosigamwo mbabazi w'Imana, haezi acha huruma ya yosigamwo Mungu, gutanga kw'Imana, haezi acha kutoa kwa yosigamwo Mungu, kuvuga neza kw'Imana. haezi acha kuzungumza kwa Ntambuto uzuri kwa nimwe Mungu. yerekeye kuri jambo cyangwa se rukundo Hakuna zawadi hata moja ambayo izisigara inaanzia muri kwa wowe, upendo iyo inaweza baki ndani umuntu yako. ukurushije imbaraga yagutsikamiye, Wakati mtu anakushinda Zose. nguvu, amekuangamiza, azabikuramo. yote anatoa ndani yako. Mwirinde, Mujirinde, mwirinde, mujirinde, mwirinde hatagira ababatsikamira, mujirinde kusikwe na mtu wa barangiza kuangamiza, bakabakuramo jambo w'Imana, alafu aweze kuwatoa neno la barangiza Mungu, bakabakuramo mbabazi w'Imana, alafu watoe, yamara msamaha kigendera wa Mungu, agasigara uri giporoporo, alafu aende akuacha Abantu ukiwa bakaza kitu bavuga ngo kila kitu, yapfuye ahagaze. na watu wanasema umekufa Icyo gihe ukisimama. mujirinde. Wakati huo mujirinde. Kandi. Na tena, mwe muza mubyizanira. na tena nyinyi ndio mnajiletea hayo. Kamba heza urugero ruto, Wacha niwape mfano kidogo. iyo ngiye Nikitembea habwira umwana wanje, na ninamwambia mwanangu, amubwira ati nduka zuja kwanganire, na ninamwambia usiende kwa ndugu, ganire n'umurozi, unamwambia huyo ni mchawi, ganira azokuroga, unamwambia kwamba utarogwa uzavuga huko, ko bazabavuga umugore wiwe. unasikia vile wanasema bibi Mwana yake. wanje ugira ubwenge, Ewe mtoto wangu, kuwa na hekima, ugira ubwenge. ukuwe na hekima, Yarangiza umwana nawe akagafata akagakubita, na mtoto wako anachukua na heka rohoni, warangiza ukaja mu kazi, alafu unaenda kazini, ukabusiza umwana, umewacha mtoto, umukuyemwo jambo, umemtoa neno, umukuyemwo imbabazi. umemtoa huruma. Mukazamubwira abana bene ayo magambo, Msiambie watoto maneno hayo, muzamubwira abana kubabarira, mwambie watoto kusamehe, mukwizera, na tena kuamini, na tena ariko kutii. mukazamubwira abana, Lakini msiwaambie watoto, ukazuja kwa Nyantore, usiku unamwambia usiende kwa Nyantore baza bamuvuga uhereye mu bibogobogo, usiseme kwamba wanamsema kuanzia huko mbali, ta makuru yiwuza ahangaha hanze. hauna habari yake hapa karibu. Yarangiza umwana akabita Na tena mtoto anaweka rohoni mwake, umwana agashakwa cyangwa se agashaka, mtoto wake anaolewa ama yamara akagenda anaoa, akaja kubana na Ndayishimiye, kesho anaenda kuishi na kubera ko muri bwanake, we ijambo wamubwiye ryamugizeho kwa imbaraga. sababu ndani yake neno uliyomwambia iko Azicara na azi ko nguvu. Ndayishimiye ari umurozi, Ataketa akajua kwamba ndugu yako kandi ni ntazizera ko mchawi, ari muzima, na tena hata amini kwamba ni kubera ko uongo, wakuyemo ijambo ry'Imana, kwa sababu ulitoa ndani yake neno la kubera ko Mungu, wamukuyemo urukundo rw'abaturanyi, ulimtoa upendo wa majirani, wamukuyemo urukundo rw'abandi bantu, ulimtoa upendo wa watu urangiza ufata wengine, ikintu c'ubugome
baadaye ukachukua kitu wakiza cha chuki kugitera mu bana ukakiweka ndani ya watu, warangiza ukaza hano alafu unakuja mali hapa Imana icubahiro unasema tumpe Imana Mungu tukufu. iradukunda. Mungu anakupenda, iradukunda nta rukundo ruri hagati yawe n'abandi bantu Mungu anakupenda na una upendo ndani yako na Uriki katikati ya umusaraba watu. utambitse uhuza abantu n'abandi Huu msalaba ambao Uhuriye ku unaunganisha Mana. watu watu na wewe watu. umaze gucari amashami nurangiza ubwira abantu ngo bakundana n'abandi Wewe umekata matawi hayo alafu unaambia watu wanapendana na wengine. dukundane Tupendane, dukundane tupendane. uyu mwaka ureke ubu mwaka wo gukundana Mwaka huu muache ikwe mwaka wa kupendana, gukuramo uburyarya ikwe mwaka wa kutoa unafiki, uburyarya unafiki, uburyarya unafiki. haleluya Haleluya. uburyarya Unafiki mwe nyinyi, uburyarya bwo kubesha abandi unafiki wa kudanganya wengine. tacakorewe mu bwihisho Hakuna kilichofanyika mafichoni tazoja kumugaragara ambacho hakitafunuliwa. tacu Hakuna, tacu hakuna, tacakorewe mu bwihisho hakuna chochote kilichofanyiwa mu mafichoni mwijima ambapo ni kwenye giza kitazogira gute ambacho kitazohishura hakitafunuliwa. amen Amen. rimwe nigeze kuja kunyaga Wakati mwingine alienda ngo ndangize reka kunyang'anyana, mbivuge nanone wacha zungumze hata reke kumano kunika isiendelee kumnyonga. amen Amen. ngo mare gushika aho naringiye Alipofika mahali ambapo alikuwa ameenda, amahaza mwarimu wiwacu kukaja mwalimu wa kwao, ariko uyu mugabo akasema lakini mwanaume huyu arabona narinteza abantu aho naringiye ku anaona nilikuwa nimetega watu mahali ambapo akantu nilikuwa ko kunywa. nenda kutafuta kitu cha aha kunywa. ni haje kuryama Hapa ndipo amekuja kulala saa 10 saa 10. ananiwe kuja mu ikanisa Ameshindwa kwenda kanisani, ajana ku musozi amekuja hapa mlimani. aje gukora iki Amekuja kufanya nini? muri nje namba ni umurozi Ndani yangu nikasema ni mchawi, kandi mpembo y'umurozi nukumwica na tena nikisema mchawi ni kumuua, ariko ndavuga ati naza gutinda hano lakini nikasema akija kuchelewa ndipo hapa ndibuze gufata umwanzuro wa nyuma yeye ndiye atachukua hatua ya kwanza ya mwisho ime kubera ko izo bari batubwiye kwa sababu yale ambayo walikuwa wametuambia. nico kiza cyamagihita ciburuka mbere Hicho ndicho kinaanza cha kwanza. iyo ubwiye umwana ngo tukaje kwa runaka Ukiambia mtu usiende kwa ndugu, kandi wabibwiraga n'umwana mukuru na tena unaambia mtoto umwana mkubwa, mutazama tugenda kwa runaka mtoto mdogo anasema twende kwa nani, ngo mama amenikataza unasema mama yaranze, mama amenikataza mama yarambujije. uri umurozi Wewe ni mchawi, nta rukundo rukubamwo hakuna upendo ndani yako, nta n'imbuto y'ubumana ikurimo hata hakuna zabihu ya umungu ndani kubera yako. ko ijambo ryose uvuga Kumaanisha neno lote igira ico unazungumza rirema mu uribwiye lina kitu ambacho inaumba ndani ya yule ambaye unaambia. ijambo ryose uzubwira abana Neno lolote unaambia mtoto agira icumba azabishiramo anacho chumba ambacho anaweka ndani. umunsi umwe wewe utiteguye Siku moja ambayo wewe wewe nyina hujajitayarisha, wamubyaye ukamwonsa wewe mama yule mzana kwa azokora mnyonyesha, ca kintu atakuja na kufanyia kitu kile. waramubwiye atari ku mwana Uli- tukazutanga ifaranga cyane nawe Ulimwambia ewe mtoto usipeane pesa umunsi sana, umwe uzikeneye lakini siku moja ukihitaji uzomubwira ati mba ku ifaranga akubwire ngo ntazo atakwambia nipe pesa, useme Kandi hana azifite. na tena ako nazo, kandi ni wewe wakimubwiye na tena kitu hicho wewe ndiye rimwe na uliyemwambia. rimwe tuzaduhura n'ingaruka Wakati mwingine tunapatana na twebwe ubwacu shida twaremye kwa sababu ya sisi ambao umuntu akagenda tulijiwekea. akarema ikintu Mtu anaenda anajiwekea yamara kitu akagishiraho na tena anajiwekea hapo, yarangiza ejo akakigonga kesho anagonga, yarangiza akavuga ngo umwana wanje yabaye gito anasema mtoto wangu alifanyika umwana wanje kubaya, nta kintu mvira mtoto wangu hanitii. wowe utarumvise mbere Wewe ndiye haukusikiza kubera ko kwanza, wamushizemo ibitari iby'urukundo kwa sababu ulimwekea yale ambayo si ya rero upendo, kakumba yabitsemo na tena kale kachumba Nako ambacho niko aliwekea, asohoye. hiyo chuma ndiye nako niko ametoa. akweretse Haiko ndicho Mu yandi amekuonyesha. magambo akubwiye ko wewe Kwa maneno mengine amekwambia wabujije wewe kugirira neza abandi ulinikataza kufanya wengine kandi vizuri, kugira neza n'imbuto na tena y'Imana kutendea wengine vizuri ni zabihu ya Mungu. ico washizemo Kile ambacho uliniwekea kikugarutse ugihe ndicho nimekupea, ico wakoze kile ambacho ulifanya kikugarutse ugihari kimekurudia ukiwa Uzoza bado wonsa unaishi, umwana. ukinyonyesha mtoto uzumwaturiraho amagambo meza ukunamwambia maneno mazuri. amen Amen. urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu hari igihe rukonja bitewe n'abantu kuna wakati unapotoka kwa sababu ya watu. reka ndeka ako kantu Wacha niwachie hapo. uwumva Yeyote anasikia yumve asikie, utumva yeyote asikie shauri yake biramureba, kubera ko kwa kubera sababu ko ico uzabiba kile ambacho ico utaujiwekeza tuzasarura hicho ndicho nawe utakachovuna. Imana yaramufashije ariko nije yagiriye neza Naye Mungu alimsaidia, lakini mimi ndiye alifanya ntiyigeze vizuri, ahagarara
hakusimama mahali nikaho hapo. hari hariho ibindi bintu nyine nawe yariko yumva bitari. Ni kama kulikuwa mambo mengine pia yalikuwa anajisikia kwamba. Amen. Amen. Kandi hano hariho abantu benshi bagize nabi. Na tena mahali hapa kuna watu walitenda vibaya. Ariko ntiyo bivuga. Lakini hawezi zungumza. Kandi ntiwabyihaje. Na tena haukutubu. Biracyakubamo. Bado yako ndani yako. Uzokuremo. Uyatowe. Ushiremwo urukundo. Alafu weke ndani upendo. Numara gushiramo urukundo. Baada ya kuweka upendo, ibintu byose bizafunguka. Mambo yote yatafunguka. Hari imiyoboro imwe tuzatwica twebwe bitewe n'ibyo tuvuga. Kunazo vitu ambao tunaua sisi kwa sababu yale tunazungumza. Tuzatwica mu bana bakiri bitambambuka. Kuna mambo ambayo sisi tunakatiza. Hari imiyoboro tuzatwica mu bakristo tutababwiza ukuri. Kuna mambo tunajiulia wenyewe kwa sababu ya kutuambia wakristo kweli. Kuna njia ya watu ambao wanaamini. Ngo ntituvuge ngo ariho batagira gutya. Ambao hatuzungumzi ndio wasifanye hivi. Turafunze uwo muyoboro. Baadaye tunakuwa tumefunga njia hiyo. Mwaka huu ntabwo ari uko nguko bimeze. Hatutafanya hivyo. Uyu mwaka turafungura imiyoboro yose. Mwaka huu tutafungua njia zote. Abantu bose ukuri. Na tena tutaambia watu wote ukweli. Azumve. Ukitaka usikie. Utazumva bireke. Yeyote asikia wache. Nababwiye ngo. Ninawaambia. Twende mugira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Upendo wa Mungu ndani ya roho zenu. Semeni amen. Haleluya. Kandi ni mumara mukunda abantu. Na tena baadaye muwapende watu. Ni murangiza. Baada ya hayo. Mukundi itorero. Mupende kanisa. Udakunda itorero n'ubumuga. Yeyote apende kanisa ni kiwete. Muzadukuraho tubahagaze imbere tutaza tubabwira gukunda itorero. Hakuna chochote mtatoa ndani yetu na tuambie kupenda kanisa. Biblia ijambo ry'Imana riravuga ngo. Biblia neno la Mungu linatuambia. Igihe cy'imperuka. Wakati wa mwisho. Bamwe bazoza bavuge ngo twarabahanuzi. Kuna wale watasema tulikuwa manabii. Wengine tulikuwa waimbaji. Lakini atasema tokeni mbele zenu mlioananiwa. Atasema sikuwahi wajua. Kwa sababu kuna upendo wa Mungu ambao ulikuwa ndani yenu. Angekuwa ndani yenu. Mungekuwa mlitenda yale mlitenda. Mungependa kanisa. Nisemeje? Kutofanyia kanisa. Hiyo ni kujitendea mabaya. Wakati uliopita niliwaambia kinachohuzunisha ni kutoka duniani na hakuna kitu tunakusema vizuri. Ukifika mbinguni unakosa kazi ambayo ulifanya. Imiyoboro yo kutababwira ukuri. Njia za kutowaambia ukweli ambazo tulifunga. Mwaka huu tutafungua. Ukitoka utoke. Mwingine anaingia. Mwe anapenda apende. Mwe anaacha ache. Lakini minjia hizo. Hilo neno tutalizungumzia. Udafite urukundo muri wowe. Yeyote ana upendo ndani yake. Ndakurahi. Na hapa biragoye. Ni vigumu. Usibye imbabazi z'Imana. Isipokuwa tu neema ya Mungu. Ariko umuntu w'umugabo uzutonda. Lakini mwanaume ambaye anasimama n'akazi rimwe kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumatano, Ijumaa, ariko akorera urugo. Anaendelea kufanyia familia. Yarangiza alafu tangaza birabaye n'ukuri kw'Imana. Miujiza. Ugatonda n'akazi rimwe amasaha 12. Unaanzia Jumatatu masaa 12. Na kabiri amasaha 12. Jumanne masaa 12. Abandi muzamugereka hijoro. Wengine wanaongezea usiku. Warangiza n'ingu kazi mbokomboko. Alafu Jumapili unakuja mikono mitupu. Ugashira gusa umugore ukarya ibishimbo nuko. Unapea bibi unakula maharagwe alafu ni hivyo tu. Ejo nuva hano. Kesho kitoka hapa. Uzoja. Utaenda wapi? Jambo ry'Imana yaravuga ngo. Neno la Mungu linatuambia. Ngiye mu ijuru kubategurira. Ninaenda mbinguni kuandalia. Mahali ambapo mtaishi. Kandi ayo mazu. Na tena nyumba hizo. Yaje kuba dahari. Kama zingekuwa. Banaragize gute? Ningewaambia. Banaragarutse kubabwira. Ningerudi kuwaambia. Nagarutse. Nimerudi sasa. Huyu hano. Ndio huyu mimi. Mukorera Imana. Tendeni Mungu kazi. Korera itorero. Tendeni kazi kanisa. Mukunda Imana. Mupende Mungu. Mukunda itorero. Mupende kanisa. Mukunda abantu. Mupende watu. Nta bintu byo kuja mu kazi n'akazi rimwe. Hakuna mambo ya kwenda kazini Jumatatu. Na unakuja kama hauna fungu la 10. Reka mvuge kano kantu. Wacha nizungumzie neno hili. Ubundi gice cya 10. Fungu la 10. Kigaragaza urukundo ukunda Imana. Halionyeshi upendo unapenda Mungu. Kandi gice cya 10. Na tena fungu la 10. Sio lazima. Ariko kirenze kubitegeko. Lakini ni zaidi ya lazima. Kwa sababu ni hame ry'Imana. Kwa sababu ni kila Mungu aliweka ambacho kiasi badilika. Ni hame ry'Imana ridahinduka. Hiyo ni kitu Mungu aliweka yesi badilika. Kandi simbabwira ngo ariho muzampemba. Na tena sitawaambia ili munilipe. Kwa sababu naishi. Ariko muzambazwa. Lakini mtamuulizwa. Muzambazwa. Mtaulizwa. Muzambazwa. Mtamuulizwa juu. Kandi nanje. Na tena pia atawaulizwa.
igice cya 10 ni ikigero cyo kugerageza umukristo mutoya. Fungu la 10 ni kiwango ya kuonyesha mkristo mdogo. Mutoya ubukristo bagatangira bakaburera. Mkristo mdogo ukristo anaanza kulea. Ku gice cya 10. Ndipo anafika kwa fungu la 10. Ku gice cya 10. Lakini kabla hujafika kwa fungu la 10, urumva nyine turabana umukristo. Unasikia kwamba wewe utakuwa mkristo hata hujazaliwa. Turanavuka. Hata hujazaliwa. Ariko nakantu gatoya bazabapimiraho umukristo. Kwa sababu ni kitu kidogo anaangalia mkristo. Imana yaravuze ngo kubera ko nakunze umwana w'umuntu. Kwa sababu Mungu alisema kama nilipenda mtoto wangu, nilitoa mwanangu wa binafsi. Warangiza wa mwana wewe, alafu yule mtoto wewe ukaza imbere yiwe nta rukundo umufitiye, unakuja mbele zake bila upendo juu yake. Warangiza bakubwira ngo igice cya 10, wakisema fungu la 10 unasema hawa nao unakunja mkono. Ariko Imana irakomeye. Mungu huu ni mkuu. Haleluya, 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 haleluya. Muriko muranumva? Munanisikiza? Abagore bazavuga ngo abagabo ngo waratunanite bazabatanga igice cya 10. Wamama wanasema baba hawapeane, mtaenda. Muzojana. Mutaenda pamoja. Nta rukundo ruri muri mwe. Hamuna upendo pamoja yenu. Abasore bazabirirwa mu kazi mwagaruka ntimukorera Imana. Vijana ambao mnashinda kazini mkirudia mfanyie Mungu kazi. Hoba hano rangata. Unaweza kuwa rangata. Ibyawe bikarangirira rangata. Na mambo yako yanaishia hapo. Hoba mu minembwe. Inaweza kuwa minembwe. Ibyawe bikarangirira mu minembwe. Na mambo yako yanaishia hapo. Ukibagirana mwisi. Na unasaulika duniani. Ukibagirana no mwijuru. Hata unasaulika mbinguni. Kubera kantu gatoya. Kwa sababu ya kitu kadogo ya kutopenda. Kubera kantu gatoya kukudakunda. Kwa sababu ya kitu ndogo ya kutopenda. Mushire jambo mu mitima yanyu. Ekeni neno ndani ya mioyo yenu. Abe muri mwebwe. Awe ndani yenu. Narangiza abigishe baadaye wafunze yale ya upendo. Narangiza abigishe ivy'urukundo. Baadaye wafunze ya upendo. Urukundo nirwo ruzarurema. Upendo ndio unaumba. Biblia yarambwiye ngo Biblia inaniambia neno lote lirangiriza mu rukundo. Linamalizika katika upendo. Imana kuanzia kwa Mungu ari urukundo. Kwa sababu Mungu ni upendo. Kubera ko Imana. Kwa sababu Mungu ari urukundo. Mungu ni upendo. Yeme mukundane. Enyi mupendane. Mukundi itorero. Mupende kanisa. Mukundi imiryango. Mupende familia. Ubundi kwanza. Amen. Amen. Ibyo nafasha abandi. Yale ambayo anasaidia wengine. Nibyo Imana iziha agaciro kuruta ibyo nzanike. Ndiye Mungu anahesabu kuliko yale ambayo anakula. Ico nzanshiramo hano. Kila ambacho naweka ndani hapa. Uyu niwe njewe. Huyu ndiye mimi. Kubera ko uyu nguyu. Kwa sababu hapa. Umunsi siku moja. Murekatete n'abana. Bibiye na watoto. Namwe n'abandi cyangwa se ahandi. Nanyi na wengine ama mahali pengine. Bazonjana. Watampeleka. Bamperekeze. Wamsindikize. Nibarangiza. Baadaye. Bansige hano. Wamweke hapo. Nibamara asubireyo n'abana biwe. Baadaye atarudi pamoja na watoto wake. Agenda aje gukomeza ubuzima bwiwe. Ataenda endelea kuendelea maisha. Nimara naje mbane na rukundo. Naye peke yake ataishi pamoja na upendo. Wakunza agatanga umwana wiwe. Yule ambaye alimpenda na akatoa mwana wake. Kandi uyu rukundo imirimo nzamugerana imbere. Na tena upendo huu kazi itafika. Ni kazi ambayo nitenda pale. Iyi ngiyi kazi hii kizajana n'umugore. Haitenda pamoja na bibi. Izajana naje. Itaenda na mtu binafsi. Ese icyanje niki? Changu ni gani? Ni cyajanye naje cyangwa ni cyasubiranye n'umugore n'abana? Changu ni kila ambacho kimeenda na mimi. Ni cyajanye naje. Ni kila ambacho kimeenda na mimi. Muzamu bijana ngo bizogumane n'abana nimumara. Na munaenda nayo ili yabaki pamoja na watoto. Mugende mwambaye ubusa imbere y'Imana. Mwende uchi mbele za Mungu. Ariko mwabaye gute? Lakini mumekueje? Mwije Sunday school. Mumeingia Sunday school. Barabibabwiye. Wamewafunza. Nubu nyine. Hata sasa. Ariko guhinduka nico kibazo. Lakini kubadilika imekuwa kigumu. Hakuna upendo. Ruri muri mwebwe. Ambayo uko ndani yenu. Harimo uburyarya. Kunayo unafiki. Harimo uburyarya. Kunao unafiki. Ariko abafite urukundo muri bo. Lakini wale ambao wana upendo ndani yao. Ni kitu ambacho kinabisha. Kandi turaziranye. Na tena tunajuana. Mwese kumungana gutya. Nyote hivi mlivyo. Turaziranye. Tunajuana. Turaziranye. Tunajuana. Bamwe bazozukirwa gukorwa n'isoni. Wengine watafufuliwa kuaibika. Abandi bazukirwe. Wengine watafufuliwa. Ubugingo buhoro. Ili wapate uhai wa milele. Kuko Imana yakunze abari mwese cyane. Kama vile Mungu alivyopenda wale. Zatumitanga umwana wayo. Ilimfanya kamtoe mwana wake wa pekee. Urukundo Imana yakoresheje. Upendo ambao Mungu aliutumia. Mureke natwe ari rwo tuyigarura. Wacheni pia sisi tuige upendo huu. Mureke natwe ari rwo tugaragaza. Acheni pia sisi tuonyeshane. Mureke natwe abari rwo dukora. Acheni pia sisi tuguzie hiyo. Amen. 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 Amen.
muri Luka havuze ngo kitabu cha Luka kumesema ukundisha Uwiteka mpende Mungu wako umutima wawe na roho yako wose na roho yako yote. ukundisha Uwiteka umpende Mungu wako umutima wawe na roho yako wose na roho yako yote. icya kabiri Neno la pili ni imbaraga na nguvu zako zawe na nguvu zako zose. zote. icya gatatu Neno la tatu n'ubwenge na hekima bwawe na hekima yako bwose. hekima yako yote. umuririmbyi araririmba aravuga ngo mwimbaji ameimba na ibyo kusema ntunze yale ambayo ninarithi nanje ubwanje nami binafsi ni ibyuwo ni ya ule mucunguzi ambaye ni mkombozi. timukaza ati tukaza tubesha Musikwe mnadanganya, tukaza tubesha. musikwe mnadanganya. rimwe hari indirimbo imwe yigeze kungiraho ububasha, kuna wimbo ambaye ushayimsaidia barayiririmba ngo mare ndaritegera ngo mare numva ngize ubwoba, wakaimba ambaye akasikiza na akawa na uoga, no numvira garuse akaenda alipofika karibu na nyumbani akasikia Imana ngo ndondore umenye, anasema yewe Mungu nitazame na unijue yale yote ambayo nafanya, werekane uonyeshane uko ndi kose vile ambavyo nilivyo. wandirimbo we kuravuga gute? Ewe wimbo unasemaje? Kuravuga gute? Unasemaje? Werekane uonyeshane uko ndi kose vile ambavyo nilivyo. Ndagenda nikaenda kubera ibintu byari mu mutwe, kwa sababu ya mambo yaliyokuwa kichwani. ninjira mu nzu y'abandi ushike nsanga, akaingia nyumba ya wengine akapata mambo yamebadilika, sanga harimo akabati, akapata kunayo kabati, basigaye bagura ibintu ntibambye, akapata wananunua vitu na wamwambia werekana uko ndi kose umare kugera imbere uonyeshane nilivyo nilipofika karibu na nyumba. Isimana no kwinjira ukikama yerekana uko, akasema nikiingia hivi na Mungu anaonyeshana nilivyo. Noje naizenda wapi? Noje naizenda wapi? Noje naizenda wapi? Werekane uko ndi kose, uonyeshane namna nilivyo. kandi ndimuone kutwicaye hano na tena hivi ambavyo tumeketi, Imana iri mu ijuru, ukweli wa Mungu. bamwe nukubabona nyine gucya gusesura, wengine ni kuona sura tu. titubana no muri runo rugenzo, hatuko hata pamoja katika safari. abandi ntibari no muri bino, wengine hata wako kwa haya, abandi babirimo, wengine wako ndani, abandi bariko barabyiga, wengine wanajifunza, abandi bariko barabyitoza, wengine wanajifunza. nurangiza lakini ukimaliza yerekana ukuri, aonyeshane namna ulivyo. yerekana ukuri, ionyeshane namna ulivyo. Risha yerekana ukuri, ionyeshane namna ulivyo. wowe ewe ibaze none hari nkakera byibura gubunyine, jiulize kiwa zamani heri sasa mengine ametoka, ukamusoka mwana wose halafu natoka katika kijiji, yatukanye yareshe yagambanye yatanze gice bila bintu byose, werekane uko ndi kose, uonyeshane namna nilivyo. iyo ndirimo nabo basinzosubira kwiririmba. wimbo huo akasema hata uimba mara tena, kandi mara ya miziratura, na tena nao wimbo huo ukaja ukaishi ndani yake, ariko ari kunigisha. lakini kuna kila ambacho ilikuwa inamfunza. dukunde, tupende, tukundisha Imana, tupende Mungu umutima wacu wose, roho na roho yetu, n'ubwenge bwacu na hekima yetu, n'imbaraga zacu, na nguvu zetu, nibyo dutunze, na yale ambayo tunarithi. basi nuzoza ugenda ukitembea wibuke gukundisha Imana imbaraga zawe, ukumbuke kupenda Mungu na nguvu zako, gukundisha Imana ubwenge, ukumbuke kumpenda na hekima, ubwenge bwatumye gusohora ukagenda ukajiruza, hekima ambayo imefanya kutowe na kulinde na ukazungumza, ubukundisha Imana, ile hekima upende nayo Mungu, nurangiza alafu urenzeho umutima, uzidishe kubera ku mutima, kwa sababu nicho moyo kitu kitazagitinya, ndicho kitu ambacho niwe mujyanama wa mbere utagira, huyo ndiye mshauri wa kwanza ambaye hana mujyanama woga, wa mbere utazuvuga ngo barangaye, ndiye mshauri wa kwanza, niwe mujyanama wa mbere utazutinya ngo ufite amaskoti, ndiye mshauri wa kwanza ambaye haogopi wale ambao wanakuulinda, azaya makubwira, huyo anakuambia, ariko yakubwira ubukiri kunyenyeza, lakini akikwambia unafuye burundu, lakini yale ambayo yamekufa kweli wa Mungu, uzukirya kigashira kindi ukiyongeza, unakula inaisha, unajiongeza na kadhaa, n'ubuzima ni maisha. Alafu baadaye unakuja kucheza, sote ni haya tu, hakuna hekima, hakuna upendo, ujanja kando. bakobwa bacu, wasichana wetu, acheni unafiki, kundisha Uwiteka, mupendeshe Mungu umutima wanyu wose, mioyo yenu, n'imbaraga zanyu, na pamoja na nguvu, pamoja na hekima, nibwo muzagira, ndipo mtakuwa ubuzima bwiza, na maisha mema, nibwo muzagira, ndipo mtakuwa na mwisho mzuri, nibwo muzagira, ndipo mtakuwa ubugingo bwiza, uhai mzuri. Amen, 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 amen. ikintu umuntu akunda, kitu ambacho mtu anapenda,
huyo anapigania. uzukora iyo bwabaga Unatoa yale kugira ngo popote kilikuwa ukigereho. ili ufikie. iyo umugore agiye kunda Bibi akiwa kwa habe nyumba, nubwo utogira ifaranga hata kama una pesa, uzuhamagara abantu bose unaita watu kubera ko ari wote ikintu ukunda kwa sababu ni kitu ukabateka unapenda. murwanire ndebe ko Unasema bigenda acha gute. nimpiganie ili kwenda hivyo. ikintu ukunda uzukirwanira Kitu ambacho unapenda mutaza unapigania. murwanira itorero Sababu hampigani Muri kanisa kunda. kwa sababu hampendi. timuri kunda Hampendi. timuza munarivugana neza Hata mzungumzie kanisa timuza vizuri. munarisengera Hata muombee kanisa. timuza munarikorera Hata muifanyie kazi. tugononwa Tunaifanya tukinungunika, tunaenda tunaenda iyo bavuze ngo umwana lakini ukisema mwana amekuwa hivi, habe nubwo buri kugira ute hata ukiwa unafanya nini uzamuguruka unakimbia. kundisha Uwiteka Tupendeshe Mungu umutima wacu wose, roho yetu yote, kandi ico umuntu akunda na tena kile mtu anapenda akirwanira akagipfira anakipigania mpaka mwisho. urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu ntabwo turirebera mu tuntu tworoshe, hatuiangalii kwa mambo yaliyo rahisi. Igikorwa cyabaye ku buzima bwacu, tunaangalia katikati ya kitendo ambacho kilifanyika katikati yetu na Mungu, ndicho tunarudishia Mungu. Nzangarurira Imana nico kigaragariza Imana urukundo. Kila ambacho narudishia Mungu ndio inaonyeshana Abrahamu, Ibrahimu mu zabusaza alipokuwa mzee, akana kamwe yarabonye mtoto akipekea aliyekuwa amepata, akasema nitampeleka, ndagenda ngashinje, nitampeleka nimchinje na nitamfanya dhabihu, kwa sababu ya upendo ambao anaupenda Mungu. Haitoshani na mtoto ambaye naye, kwa sababu Mungu alimtoa mwanake, nami mtoto wangu amenijaribu binafsi, nami nitamtoa kwa sababu ya upendo. Kwa sababu ya upendo napenda. Akaenda, ariko yajanya agahinda, lakini alienda na huzuni. Nawe wokajana, nawe unaenda na huzuni, umuntu azakagira, hata ukifikiria unakuwa nayo. Akaenda yuzuye itimba, alipokuwa amejazwa na huzuni. Wakati mwingine tunafanya kazi tukiwa na mambo yanatuchokesha, tukiwa na yale ambayo yametuchokesha, tukiwa na yale ambayo yametuogopesha, kitu ambacho huwezi ambia mwingine, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu unavumilia, unatembea kufika, ukifika mwisho. Barangiza abantu bagahana, watu wanasema, bavuga ngo, wanasema nukuri, ni kweli uyu muntu, mtu huyu akunda Imana, anapenda Mungu. Ni kweli uyu muntu, mtu huyu ni Mkristo, ni Mkristo. Nukuri, ni kweli uyu muntu, mtu huyu anayo upendo wa Mungu. Yamamwirukankana, akakimbia naye wagere ku musozi wa Moriya. Alipofika kwa mlima wa Moriya, akasema ndio hapa nimefika. Akasema tunaenda kuachana, hakuna vingine nitakuchinja. Akamchukua, akamfunga, akamweka kwa dhabihu. Akasema baadaye, Imana ijwi riri mu ijuru, akasikia sauti ya mbinguni iravuga ngo, Abraham, akasema Ibrahimu, tugira ico twara umwana, usimfanye mwanako kitu chochote. Kweli, kweli menye yuko nkunda, nimejua kwamba unanipenda. Abraham we, ewe Ibrahimu, ewe Ibrahimu, nukuri, kweli menye yuko nkunda, nimejua kwamba unanipenda. menye yuko nkunda, nimejua kwamba unanipenda. iyo wakoreye Imana neza, ukitumikia Mungu vizuri, nukuri, ni kweli, izigera ikakubwira ngo, inafika wakati nakwambia, menye yuko nkunda, nimejua kwamba unanipenda. Ngiki kindi kintu, ndio hiki kitu kimara imibabaro, ambacho kinamaliza. ubundi uriya musozi, kweli mlima huu uzugereranwa n'umusozi wo kuruhukira, unafananishwa na mlima wa Abrahamu yajanye intimba, kwa maana Ibrahimu alienda na kumwana, alienda na huzuni wagere ku musozi wa Moriya, araharuhukira, kwa mlima wa Moriya akapumzika, washike agarukana ibisubizo, baadaye karudi na jibu, agarukana amasezerano, akarudi na agano. Amen. Mu ndirimbo za Salomo, kwa nyimbo za Salomo, hari umukobwa umwe nkunda, kuna binti moja anayempenda, baramubwiye ngo ashakwe ku mwami Salomo, walisema aolewe na mfalme Salomo. Akasema iwezekani, hari umukunzi wanje nakunze, ninaye mpenzi wangu ninayempenda, na tena atuye ku misozi, huyo anaishi mlimani, atuye ku misozi, anaishi mlimani, naho niho yibera. Hapo ndipo umukunzi wanje ndamukunda, mpenzi wangu nampenda, kandi nawe, na tena pia yeye ni wangu. Wakunzi Imana, yule ambaye amependa Mungu, abamubonye bose, wote waliomuona, abahageze bose, wote waliofika, bazabanyurwa, bazabishima, wanafurahi. Ufite urukundo muri we, yeyote anayopenda, yageze ku musozi, akifika kwa mlima, azataha nihumure, anatoka na yageze ku musozi wa Sinayi, akifika kwa mlima, nukuvuga ngo azatahana imbaraga, nikumaanisha anatoka, azataha n'ubwiza bw'Imana, anatoka na utukufu, azataha n'amasezerano y'Imana, anatoka na agano ya Mungu. Nimukunda Imana, pendeni Mungu kugira ngo mutaha nihumure, ili mutoke na nimukunda Imana,
kugira ngo mutahane ibyishimo, nimukunda Imana kugira ngo mutahane ubwiza, nimukunda Imana kugira ngo mutahane amasezerano. Aravuga ngo umukunzi wanje, akasema mpenzi wangu nuwaje, ni wangu, naje nduwiwe, nami ni wake. Tachotum, hakuna chochote nja kumwami Salomo kinachonifanya niende kwa mfalme Salomo. Acheni mpenzi wangu wa mlimani. Hakuna. Urukundo dukunda Imana, upendo na wapenda Mungu, nirwo ruzarugaragaza abo turibo imbere. Ndio unaonyeshana wale tulio. Bavandimwe, ewe nyuma ndugu, dukunda Imana tukipenda Mungu kubera ko yatwitangiye, kwa sababu alijitoa. Urukundo, upendo rurihangana, unavumilia. Ico kintu cya mbere ruzarukora, ndicho kitu cha kwanza kubera ko Abraham yihangana ibigaragazo, kwa sababu Ibrahimu alivumilia majaribu, ruzarwihangana. Upendo unavumilia. Yobu amaze kugeragezwa, Ayubu alipomaliza kujaribiwa alivumilia. Umugore n'abavandimwe bamaze kumubwira ati watutsi yo Mana, Biblia na marafiki walipomwambia mtusi Mungu akavumilia. Ufite urukundo muri wowe, ukiwa na upendo ndani yako unavumilia. Ikikujeho cyose, chochote kinakukujia unakivumilia. Ijambo rya kabiri urukundo rugira, neno la pili upendo unafanya, rugira neza, unatenda mema. Imana igira neza, Mungu anatenda mema, kubera ko ari urukundo, kwa sababu ni Imana ni nyembabazi. Mungu ni mwenye huruma, kubera ko ari urukundo, kwa sababu ni upendo. Imana idutegeye amaboko, Mungu amenyosha mkono, kwa sababu ni upendo. Ijambo rya kabiri neno la tatu ambalo upendo unafanya, unatenda mema. Ikintu cya gatatu, neno la tatu, ntirugira ishari. Upendo hauna wivu. Nta mukristo ugira ishari, hakuna mkristo anaye wivu. Nta muntu ufite urukundo muri ugira ishari. Hakuna yeyote aliye na upendo anayo. Karara ku ijoro ngo musobanuze ngo umugore we yabyaye, analala usiku ati mke wa mtu amezaa, uwo si uw'Imana, huo si wa Mungu. Ukarara ku ijoro ngo umwana wanje ngo arabyibushe, unalala usiku ati mtoto wa mtu amenenepa, hauna upendo ndani yako. Ukarara ku ijoro ngo Moniga bazagenda gatahana 3,000 ku munsi, unalala usiku unasema ndugu anatoka na 3,000 kazini, hapo hauna upendo ndani yako. Hapo hauna upendo wa Mungu, hauna urukundo rw'Imana, wivu. Ntirwihimbaza. Upendo wa Mungu haujisifu, rukora ibiteye isoni. Upendo wa Mungu haufanyi yanayoaibisha. Muzi ko rimwe na rimwe tuzadutera Imana isoni. Mnajua wakati mwingine tunaaibisha Mungu. Tureka abantu, tuache watu. Imana ubwayo tukayitera isoni. Mungu binafsi tunamfanya awe na aibu, tukayitera isoni, tunamfanya awe na aibu. Abantu Imana yaremye igatanga umwana wayo kinege, watu Mungu aliyeumba akamtoa mwanao wa pekee. Muzi ko rimwe na rimwe mu bwihisho mubamo, naje mbamwo tuzadutera Imana isoni. Mafichoni tulipo tunafanya Mungu awe na aibu. Ingero zirahari, kunazo mifano. Isha kurimbura Sodoma na Gomora, akienda kuangamiza Sodoma na Gomora, bari bateye Imana isoni, walikuwa wamefanya mambo yastahili kwa sababu dhambi zao zilikuwa zimezuri. Alipokuwa anaenda kuangamiza dunia kwa sababu ya ujio, kulikuwa na mambo mengi. Ufite urukundo rw'Imana, ukiwa na upendo wa Mungu, tazakora ibiteye isoni, hafanyi mambo ambayo ni aibu. Ufite urukundo rw'Imana, yeyote aliye na upendo wa Mungu, tazakora ibiteye isoni, hafanyi mambo ya aibu. Urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu, ntirwishimira, hawezi furahia, ntirwo kwishimira ko abandi bagiriwe nabi, hawezi furahia kwamba wengine wamefanya mabaya, tubabarira byose, kwa sababu upendo wa Mungu usamehe yote. Amen. Amen. Tugende dutunga urukundo rw'Imana, twendeni tuwe na upendo wa Mungu, kandi niturangiza tubabarire byose, baadaye tusamehe yote. Jambo ry'Imana ridufashe, neno la Mungu litusaidie. Amen. Amen. Turagushimiye Mana yera. Oh Yesu wera w'Imana, Mana. Oh Yesu we. Oh Yesu we. Oh Mana, turagushimiye ko kwadutekereje, bona turabo kwizerwa, utugabiriye umurimo wawe. Yesu we, turagushimiye Mana yera, kuko wadukunze abari mu isi. Tata wera, Mana yacu, ukomeze utugirire neza uyu munsi, muri kino gihe tugezemo, muri no minsi turimo. Oh Yesu wera w'Imana we, Mana yera, Mana yera, Mana. Oh Yesu wera w'Imana we, utugirire neza Mwami Imana yacu. Oh Yesu wera w'Imana,
yesu wera w'imana ukurya wakunze abari mu isi byatumye witanga ubwawe yesu mwami kugira ngo uzakwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Natwe mwami uduhe uwo mutima wo gukundana uyu mwaka dutangiye mwami Imana yacu, uduhe gukundana data wera, wa rukundo wadukunze bari mu isi Mana data wera, uduhe gutekereza kuko ibyo byose mwami Mana yacu, Mana igira neza, udufashe kuri uyu munsi wa none muri kino gihe tugezemo kubw'ubuntu bwawe Yesu mwami wacu. Turatsinzwe tuvugiki manurinye mbabazi, turatsinzwe tuvugiki washoboraga kutabyitaho umunyabyaha ntarimbuka, nicyo byari kugutwara cyangwa se umugambi, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, tiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza, washoboraga kutabyitaho umunyabyaha ntarimbuka, nicyo byari kugutwara cyangwa se umugabane, ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje, tiwashoboye kubyihanganira, mwami waritanze, haleluya, amen, haleluya. Mutunge mwese pasiteri ibiganza, Imana imwongerere imbaraga n'amavuta. Pastor arakoze ku ijambo ryiza. Pastor amefanya vizuri kwa neno mzuri. Ndizera neza iri jambo rizigiye. Naamini neno hili litaka. Iri jambo rizigiye. Neno hili limekuja kwa wakati. Amen. Icyo nasaba nuko Imana yadufasha uyu mwaka tugahinduka tukababasha. Kile ambacho naweza omba ni Mungu atusaidie tuweze kubadilika mwaka huu. Kandi buri muntu wese na kila mmoja wetu agaharanira guhinduka muri we, abadilike. Birakomeye, ni makuu kwita umukristo, kuita mkristo kandi uri bihemu, uri umwambuzi, na wewe si mkristo, uri indyarya, na wewe ni mnafiki, uri indyarya, wewe ni mnafiki. Biragoye bene data, ni magumu. Duhinduke, tubadilike, duhinduke tubibasha, tubadilike tuwe wapya. Ibyashize muri uyu mwaka cyangwa se mu yindi myaka yabayeho, yaliyopita, miaka ingine iliyopita, iyi myaka iri imbere yawe ugerageze kandi uharanire guhinduka. Miaka ambayo iko mbele zetu tuweze kubadilika. Ni ukuri Imana